Don't be stupid. That's not possible for you. I kind of like want to be successful. I kind of want to like get somewhere. የሆነ ቦታ መድረስ ፈልጋለሁ እና ግን I always don't know the direction. Live outside your head. Experience those things in real life. Hey my beautiful people, welcome back to my channel. If you're new here, ብሌን እባላለሁ የአምስተኛ ዓመት የአርኪቴክቸር ተማሪ ነኝ. If you're new here, start by subscribing to this channel. Be our family, become our families. You're welcome to this world. And yeah, if you see this screen next to me, that means it's time for chit chat. It's time for talk. So let's get to it. Before I start this video, I want to say thank you for 2,000 subscribers. በጣም እወዳችኋለሁ. I'm really happy. Comment ለምታደርጉት, like ለምታደርጉት. I just want to say thank you. Y'all are so supportive and yeah. And how many of you know like that I wear glasses? I do wear glasses. And yeah, I guess this is the other side of me. I'm giving like this heart screen because I have like so much love to give. And so yeah, ዛሬው ቶፒካችን it's real talk. በቃ ማለት እስከዛሬ like ኮንተንቶቼ ምናምን ነገር like when I'm about to like post or when I'm about to make a video, I sometimes search you know like የተለየ አይዲያ ነገር ካለ እዚህ ላይ ምናምን ብዬ search አደርጋለሁኝ። ግን እነዚህ ነገሮች I wrote it በራሴ because በጣም my life የቀየሩት ቶፒኮች ናቸው ብዬ አስባለሁኝ and it's all in here. These are the most important things that I learned. Listen patiently. Watch this video እስከ መጨረሻው ድረስ. ከዛ በኋላ ደግሞ don't forget to share, subscribe and turn the notification button on. Okay, so the first thing that I noticed that I learned as I get older is that I don't have time. Sometimes we hear some quotes አይደለ? It's not too late to give up. It's not too late it's early to start. We have time. እና don't stress out ምናምን አይነት type of thing. And I believe that's true. Like it's not too late to start a new thing. It's not like too late to hope, to dream, to do anything. ግን ደግሞ I don't think we actually have time to like አሁን ለምሳሌ እኔ I used to read books. ግን I used to just you know like theoretically ነው በቃ ሁሉ ነገር አነባቸዋለሁ or የሆነ ነገር አያለሁኝ. I just think of it and I just forget it and you know that's it. And I don't think I have time to actually like do those kind of things for like lectures and to not apply those things in my life ማለት ነው. So I think it's the time where we have to apply the things that we're learning. I think it's the time that we should be taking action instead of like ነገሮችን ጭንቅላታችን ውስጥ ከማስቀመጣችን ይልቅ I think it's the time ነገሮችን experience እያደረግን የምናያቸው practically ማለት ነው. እንደዛ አይነት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁኝ. So that's what I'm doing right now in my life. I'm experimenting things. If I have to fail, I'm failing. If I have to like succeed, I'm succeeding. You know what I mean? Like if you have something in your mind, if you want to do something, if you always like thought of creating something, የሆነ ነገር አደርጋለሁ for maybe this year የሆነ ጊዜ በቃ አመቶችን እንጠብቃለን እንደዚህ ሲሆንልኝ ምናምን ነገርና I don't think you have to wait for like actually ለነዛ ጊዜ መጠበቅ አይጠበቅባችሁም. You just have to take action right now እና like fail ያደርግ ከናንተ ጋር ይሄድ አላይን ማድረጉን አለማድረጉን if it's your thing or if it's not your thing. I think it's just the time to discover, to fail, to succeed. በቃ እነዚህ ነገሮች experience ማድረጊያ ጊዜያችሁ ነው ብዬ አስባለሁኝ እና I think that's what you should do. I think you should just take action. Like, you know, live outside your head. Experience those things in real life, okay? You have to live in reality. I don't know. The time is flying, በጣም and now last year was like yesterday. I wonder like sometimes I be like maybe በዛ ጊዜ ይሄንን ነገር ጀምሬ ቢሆን ኖሮ አሁን የት በደረስኩኝ ነበረ አሁን እንደዚህ before 3 months የሆነ ነገር ጀምሬ ቢሆን ኖሮ አሁን it's you know like የሆነ ቦታ ደርሶ ነበረ ምናምን ላለኝና
I think I still have time like ነገሮችን ለመጀመር ግን we don't have time like ወደፊት እንደዚህ ነው ወደፊት እንደዛ ነው ምናምን ብለን ፕላን የምናደርግበት ጊዜ ሳይሆን already በቃ ኤክስፐሪመንት የምናደርግበት ጊዜ ነው. the time is flying, the time is running እና you know why not explore, life is short. so እናንተም ያው you should experience ብዬ ነው ማስበው። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛው ይሄኛው ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ላይፌን ትራንስፎርም ያደረገልኝ ነገር ብዬ ነው ማስበው choosing yourself no matter what የሚለው ቶፒክ ላይ ስናወራበት choosing yourself በብዙ አይነት ወይ ይገለጻል። እኔ like ምንድነው አፕላይ ያደረኩት ህይወቴ ላይ what did it actually change and how did it change የሚለው ነገር ላይ ልክ ስናየው it starts from understanding yourself. it's like choosing yourself ሚን ራሳችሁን መምረጥ or የራሳችሁን ነገር ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አይደለ? ሶ ራሳችሁን ፕራዮሪታይዝ ለማድረግ መጀመሪያ የምትፈልጉትን ነገር ማትፈልጉትን ነገር who you really are understand ማድረግ አለባችሁ ያስባለሁኝ። እና I think it all starts from understanding yourself, understanding your behavior. so ራሱን ጸባዩን አንደርስታንድ ካላደረገ ዊክነሱን ካላወቀ ስትሬንግዙን ካላወቀ ዊክነሱን like ወደ ስትሬንግዝ ሊቀይረው አይችልም ሊያሻሽለው አይችልም። you can't choose something positive for yourself like if you don't know who you are ከጀምሩ. so you have to know, you have to understand የቱ ጋር እንዳላችሁ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ ኢነርጂያችሁ ምን አይነት እንደሆነ ምን አይነት ሰው እንደሆናችሁ because ድክመታችሁን ካላወቃችሁ ያንን ሳይድ ኦፍ ዩ ልትቀይሩት አትችሉም። ሁሉ ነገር ደግሞ ከራስ ይጀምራል። መጀመሪያ like ወደ ሌላ ከመሄዳችሁ በፊት ራሳችሁ ጋር ያለውን ነገር አንደርስታንድ አድርጎ ለማሻሻል መሞከር I think እሱ one way of choosing yourself ብዬ አስባለሁ። እና ሁለተኛ like አንደርስታንድ ካረጋችሁ በኋላ ምን እፈልጋለሁ ምን አልፈልግም የሚለውን ነገር ከተረዳችሁ በኋላ እኔ ምን አይነት ሰው ነኝ የሚለውን ነገር ከተረዳችሁ በኋላ ኒዳችሁን ፕራዮሪታይዝ ታደርጋላችሁ። ፕራዮሪታይዚንግ ዮር ኒድስ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን መገኘት ማልፈልግበት ቦታ አለ ማልፈልጋቸው ታይፕ ኦፍ ፒፕል ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ከኔ ኢነርጂ ጋር ማች የማያደርጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና በምንም አይነት ፎርስ ከብዙ አይነት ሰው ጋር ልትተዋወቁ ትችላላችሁ። ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ኢነርጂ ያላቸው ሰዎች like you know different environment, different socials. እና like if you don't know who you are አቋም ከሌላችሁ የናንተ የምትፈልጉትን ነገር ማትፈልጉትን ነገር ካላወቃችሁ you just go with the flow. so እንድትገኙ ስለፈለጋችሁ ብቻ any time እነሱ comfortable በሆኑበት time ብቻ መገኘት አለባችሁ ብዬ አላስብም። የራሳችሁ schedule ሊኖራችሁ ይገባል። that doesn't mean like ምንም schedule ሳይኖራችሁ like not being fake. I don't believe in like acting fake actually. like you should be real, you should be genuine. ግን you should have like time for yourself. አሁን ለምሳሌ እኔ like በዚህ ሰዓት አነባለሁኝ በዚህ ሰዓት ልብስ አጥባለሁ ሊሆን ይችላል ስኬጁል አይደለ በዛ ሰዓት randomly like if my friend calls እና ነይ በዚህ ሰዓት እንገናኝ ምናምን ካለ wait like I actually have plan for myself. so I'm actually gonna prioritize my plan first. you know what I mean? so don't let like other people decide for you ነገር ነው you know like don't be like this and that because like people are like you know you have to like have your የራሳችሁ የሆነ አቋም ሊኖራችሁ ይገባል ብዬ ነው ማስበው። like እሱ ደግሞ የሚመጣው fully ራሳችሁን understand ከማድረግ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና I think ይሄ ነገር በጣም you know ለራሴ ያለኝን self respect እኔ personally እንዲጨምር አድርጓል። እና like me having big respect ለራሴ ደግሞ that's a big thing because self respect ከራስ ነው የሚጀምረው። ሰው ሊያከብራችሁ አይችልም እናንተ ራሳችሁን ማታከብሩ ከሆነ። so የእናንተ ኢነርጂ by the way you don't have to be በጣም loud about it. it's like ለሰዎች ሄዳችሁ you don't have to like tell them to respect you or to treat you this way ምናምን በቃ this and that because they're gonna see how you treat yourself. እናንተ ራሳችሁን እንዴት ትሪት እንደምታደርጉ እናንተ ራሳችሁን እንዴት ሪስፔክት እንደምታደርጉ ልክ ሲያውቁ they start treating you the same way. ስለዚህ I think that's really important. እንደውም ብዙዎቻችን ሚስ የምናደርገው point is that like ነገሮችን ራሳችን ጋር መጀመሪያ create ማድረግ ሲኖርብን we go look for like someone else to give us that ማለት ነው. we give like ሌሎች ሰዎች ስለኛ የሆነ opinion እንዲሰጡን or ከሌላ ሰው ይሄንን ነገር ማግኘት እንፈልጋለን። ግን መጀመሪያ we have to give that for ourselves ነው በቃ you don't have to look for you know ራሳችሁን ለማወቅ ሌላ ሰው ጋር መሄድ አይጠበቅባችሁም። ሌላ ሰው ስለናንተ ምንም አይነት approval እንዲሰጣችሁ you don't need that. okay you have yourself and you actually don't need anybody's validations. it's not about being rude, it's not about like you know
ኔጌቲቭ ኤነርጂስ ቢንግ ሰልፊሽ ምናምን አይደለም። ሪሌሽንሽፓችሁ ላይ በጣም ኢምፓክት ይኖረዋል። ከሰዎች ጋር ያላችሁን ግንኙነት ኢቨን ዮር ፊውቸር ካሪየር ራሱ እዛ ላይ ራሱ በጣም ኢፌክት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። እና ስለዚህ take a note on that። ሌላኛው ደግሞ choosing people with the same energy። አሁን ላይ ምን አንደርስታንድ አደረኩኝ it's hard to communicate with በጣም ብዙ እናንተ like በደንብ ተግባቢ ብትሆኑ ራሱ I don't know for you guys አላቅም፣ ግን ለኔ I find it hard like people with not like ከናንተ ጋር ተመሳሳይ ኤነርጂ የሌላቸው ሰዎች ማለት ነው they might ruin you like ተመሳሳይ ኤነርጂ as in like there are people በጣም ዝም ብለው ላይፋቸው ላይ ኮምፕሌን የሚያበዙ ሰዎች አሉ። በጣም በቃ ህይወት ስልችት ያላቸው ሰዎች አሉና like they're always complaining, they're always sad, they're always chaotic እና እነዛ ያ ኤነርጂ ይተላለፋሉ ወደ ሰው ማለት ነው። ከእንደዛ አይነት ሰው ጋር የምትውሉ ከሆነ እንደዛ አይነት ሰው ነው የምትሆኑት literally like እናንተም grateful የሆናችሁት ሰዎች ከነበራችሁ or all the good qualities you have it just goes away እና negative energy ካላቸው ሰው ጋር የምትውሉ ከሆነ you're gonna be the same person as those people እና victim እኔ ደግሞ ከሁሉም በላይ ደግሞ victim mentality ካላቸው ሰዎች ጋር በቃ generally ኮምፕሌን የምናደርገው like ደስተኛ ማን ሆኖ is because victim mentality ስላለን ነው ብዬ ነው ማስበው። እና victim mentality ካላቸው ሰዎች ጋር አንድ ላይ የምታሳልፉ ከሆነ it's በጣም risky for you because you're going to be like the same person እና you don't want to be that person ደግሞ for sure and I don't እና I don't think you want to be like that person either. So I think it's really important like መጀመሪያ to know yourself, to know your energy ምን አይነት type of person እንደሆናችሁ ከዛ በኋላ to like choose people ከናንተ energy ጋር match ማድረግ ሰዎች ጋር መዋል ያለባችሁ። መጀመሪያ የናንተ ቫይባችሁን ካላወቃችሁት የናንተ ኤነርጂያችሁን ካላወቃችሁት ምን እንደምትፈልጉ ምን እንደማትፈልጉ ካላወቃችሁት you can't choose people that looks like you። ገብቷችኋል? መጀመሪያ እናንተ ራሳችሁን አታውቁም። So I guess you should do that first። መጀመሪያ understand yourself fully። እናንተ ራሳችሁን understand ካደረጋችሁ በኋላ ሙሉ ለሙሉ try like to look for people like እንደናንተ አይነት ኤነርጂ ካላቸው ሰዎች ጋር connect ለማድረግ ሞክሩ። it's like friends actually እንደዚህ force ስላደረጋችሁት friendship ምናምን አይመጣም። friendship naturally comes ግን actually when you're actually positive person, healthy person ከራሳችሁ ጋር ጊዜ የምታሳልፉ confident person ከሆናችሁ happy person ከሆናችሁ there's no reason እንደናንተ አይነት ኤነርጂ ያለው ሰው ማታገኙበት ምንም reason የለም ብዬ ነው ማስበው። ግን ደግሞ በቃ you have to be wise like ብዙ አይነት ሰዎች ወደ እናንተ ሊመጡ ይችላሉ ግን choosing ላይ like you have to be wise because you don't want to lose your like gold energy አይደል? and I don't and I hope you don't too። እነዚህ ሁላ ማለት ነው under choosing yourself ላይ ያሉ ናቸው ከሱ ስር ያሉ ናቸው። እሺ so as a young woman I kind of like want to be successful. I kind of want to like get somewhere የሆነ ቦታ መድረስ ፈልጋለሁ እና ግን I always don't know the direction ማለት ዳይሬክሽኑን አላቅም። በቃ ወዴት እንደሚካሄድ እንዴት ሰክሰስፉል እንደሚኮን ወዴት I see like people making histories, people like doing a lot of stuff and I be like oh my god what am I doing with my life like መቼ ነው እዚህ ቦታ የምደርሰው? እና first of all you have to like accept ሁሉም በዛ like ፓዝ እያለፈ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። like you're not the only person እንደዛ የሚሰማው እናንተ ብቸኛ ሰዎች አይደላችሁም። everybody's like trying to figure something out in their life even though like the people that looks በጣም successful they have something like you know እዚህ ጋር የሆነ ሰው እዚህ ጋር ይመኛል you know what I mean like it always continues. it's there's like never there's no end okay like ሁሉ ጊዜ አያበቃም። እዚህ ጋር አለ እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ like everybody have like you know step እንደ አንድ ትልቅ ደረጃ አረጋችሁ አስቡትና ሁሉም ሰው በቃ ወደ ላይ ነው መሄድ የሚፈልገው። you don't say some negative things for yourself and you always have to be like you know what I'm in the right place, I'm in the right position to make a decision in my life እና እንደዛ ካላችሁ በኋላ
know what you want. በቃ I'm not there yet, ግን አሁን ላይ አንደርስታንድ ያረኳቸው ነገሮች አሉ. you know, I am seeing new things in my life እና I'm open minded. አዳዲስ ነገሮችን ለመማር I'm like willing. የሆነ ነገር እንደዚህ ነው ብዬ ኮንክሉድ አላደርግም. I'm always open to learn something new. እና ግን ምንድነው አሁን ላይ like figure out ያደረኩት ነገር መጀመሪያ like ምንም አይነት like success ሊመጣ ይችላል አይደለ? ግን I think it all starts from like knowing your goal, like knowing what you want. መጀመሪያ like that starts from like understanding ምን አይነት ነገር ላይ ታይሜን ኢንቨስት ባደርግ አይደብረኝም or ምን አይነት ነገር ላይ ኢንትረስትድ ልሆን እችላለሁ። ብዙ ጊዜ ግን ብዙዎቻችን ኢንትረስት የሚመስለን እኔ አሁን like architecture ከመግባቴ በፊት architecture የሚመስለኝ is all about like painting ስዕል ምናምን because ስዕል ማር ነበረ ድሮ አርት ስኩል ማር ነበረ እና I thought like it's all about ስዕል ሁሉ ነገር በቃ ስለ ስዕል ስለሚመስለኝ you know what I think I'm interested on architecture ብዬ አሰብኩኝ ግን it's totally different. I didn't know what architecture is መጀመሪያ ልክ ከገባው በኋላ ፊገር አውት ያደረኩት ነገር oh this is not like what I thought it would be. so የሆነ ነገር መሆን ፈልጋለሁ አሁን ለምሳሌ በቃ ጎላችሁ could be like becoming a model, it could be like becoming a makeup artist or whatever. What you have to do is search about that thing. አሁን internet is available ሁሉም ቦታ ላይ ሆነን ምንም ነገር ማየት እንችላለን እና all you have to do is search about that thing. ምን አይነት ነው ፕሮሰሱ ምን ይመስላል የዛ ነገር እና ፕሮሰሱን እማትወዱት ከሆነ የሰክሰስ ከባድና ቀላል የለውም ሁሉም ሰክሰስ ልፋት ይፈልጋል እና የትኛውን ልፋት ነው መልፋት ያለብኝ which ልፋት am I willing to መልፋት you know what I mean like ለየትኛው ነው ሳክሪፋይስ ማድረግ ራሴን ዲቮት ላደርግ የምችለው ለየትኛው ልፋት ነው የሚለው ነገር that's how you know your interest. መጀመሪያ ስትራግሉን ካወቃችሁት በኋላ ከዛ በኋላ ይሄንን ስትራግል መወጣት እችላለሁ ይሄንን ስትራግል እፈልገዋለሁ it's fine I'm okay with struggling like this specific struggle ለኔ ይመቸኛል it's fine የምትሉ ከሆነ then you're probably going to be successful with that thing that's probably like something that you're interested in. ግን የሆነ ነገር like ፕሮሰሱን ሳታቁት like ልፋቱን ሳታቁት ምናምን just ሪዛልቱን ብቻ አይታችሁት because ስሙ ደስ ስለሚል ብቻ it doesn't mean it's your interest. It's not your interest, you know? like ማወቅ የምትችሉት ስትራግሉን ካያችሁት በኋላ ነው ስትራግሉን I'm willing to take it ካላችሁ በኋላ ነው ስለዚህ መጀመሪያ እሱ ነው ወቁ if you want to be a model then you know the struggles you know the steps you're going to search ምንድነው ማድረግ ያለበት ሞዴል because you don't have any access you don't have anything but you're going to learn at least በቀን ውስጥ 1% እንኳን ለዛ ነገር contribute ማድረግ እውቀት ሊሆን ይችላል ስኪል ሊሆን ይችላል anything you can develop something ካወቃችሁት በኋላ ጎላችሁ እዚህ ጋር ያለው አይደለ so you're going to like take one step every day to get closer to that thing you know what I mean ግን ጎላችሁን ካላወቃችሁት ወደዚህ ብትለፉ ልፋቱ ነው የሚቀረው ወደዚህ ብትለፉ ልፋቱ ነው የሚቀረው you know like ልፋታችሁ የሆነ ሪዛልት ሊኖረው ይገባል እና ሪዛልቱን ደግሞ ማወቅ አለባችሁ ቀድማችሁ because ለምንድን ነው የምትለፉት like what are you even fighting for I mean you know what I mean እና I think ምንለፋበትን ነገር ሪዛልት ማየት ካልቻለን it's useless ብዬ ነው ማስበው so we must see results because አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ብር ለማግኘት ብለን በቃ ዝም ብለን ያገኘነውን ስራ ልንሰራ እንችላለን እና በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ሎስት እንሆናለን ራሳችንን ምን እንደምንፈልጋና በቃ we're just ወደዚህም ወደዛም እያለን ነው የምንኖረው ግን የራሳችን like አቋም የራሳችን አይዲያ የራሳችን አስተሳሰብ የራሳችን ጎል ቢኖረን ግን attract ራሱ እናደርጋለን you should want something እና you should actually work for that thing you know what I mean እና I think በቃ ትንሽ 1% በየቀኑ contribute ማድረግ ከቻልን ለዛ ነገር imagine በአመት ውስጥ ምን ያክል closer ልንሆን እንደምንችል ለጎላችን ማለት ነው so I think the first thing of success is like knowing your goal and I'm in the process of you know figuring things out ግን this is what I'm learning in the process so you should learn it too God will like bring things can እናንተ የምትፈልጉትን ነገር identify ካረጋችሁት በኋላ ይሄን ነገር ነው መፈልገው if you pray about it there's no reason that God is not going to make it possible so he's going to like bring you some opportunities ለናንተ like opportunities ይከፍትላችኋል it's going to be
easy for you እና ግን like እንዳልኳችሁ ነው ለኔ it's just pointless without knowing your goal, without knowing what you want, ምን እንደምትፈልጉ ሳታውቁ ዝም ብላችሁ መልፋት I don't know, it's just ዜሮን በመቶ ማባዛት ማለት ነው ለኔ። the other point ደግሞ ምንድነው don't give people too much access to your life. Just don't. We're humans እና ሰዎች እኛን ሞቲቬት እንዲያደርጉን እንፈልጋለን የሆነ መድረስ የምንፈልግበት ቦታ አለ እና we want them to be like እናንተ ጎበዝ ናችሁ እዛ ቦታ እኮ ትደርሳላችሁ ምናምን አፕሩቭ እንዲደረግልን እንፈልጋለን ማለት ነው። first of all እንደዛ አክሴፕት እንዲያደርጉን ሞቲቬት እንዲያደርጉን እናንተ እኮ እንደዚህ ናችሁ እናንተ እኮ እንደዛ ናችሁ ብለው እንዲነግሩን የምንፈልግበት reason is because አንደኛ በደንብ ራስ መተማመናችን is low። በቃ እኛ like we're not sure የኛ እምነት በቂ ስላልሆነ ሌላ ሰው ማምኖብን like prove እንዲደረግልን እንፈልጋለን አይነት ነገር ነው። so I think መጀመሪያ you should believe in yourself. you should ለራሳችሁ መስጠት ያለባችሁ self love, self belief, self confidence እሱን ነገር መስጠት ካለባችሁ give it to yourself. like what are you waiting for? Are you waiting for this world to explode or what? Life is too short, so I think you should do the things that you gotta do for yourself, okay? So stop waiting for people to tell you things. እኛ በማናውቀው way affect ያደርገናል ሀሳብ በሰጠን ቁጥር አናውቀውም እንጂ በጣም ነው like subconsciously በጣም ነው affect የሚያደርገን እና you shouldn't talk about like your success like to the people that don't matter that much in your life or that don't do anything in your life. No anybody that goes against you. Sometimes it's for good. Gan demo like we know what's good for you and what's not good for you አይደለ እና don't let them like ever don't let them discourage you. discourage እንዳደርጋችሁ በጣም አክሰስ አትስጧቸው like ስለናንተ ላይፍ ስለናንተ ስለምታስቡት ነገር ስላሰባችሁ ስለምታቀዱት ነገር they shouldn't have like so much access እናንተ ህይወት ላይ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ ምናምን እንዲሏችሁ access መስጠት የለባችሁም። በቃ whatever you have to do just do it by yourself. Know what you want. ነገሮችን የምታደርጓቸው ነገሮች do it silently እና you'll see the result quicker than ever ማለት ነው። I'm gonna take this glass off because though I look pretty without my glasses. እና ምላችሁ ነገር like sometimes ማለት ነው የሆነ ነገር ማድረግ እየፈለጋችሁ there are people እኔም I used to be that people person ብቻ ይሄ ሰው like የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጌ or ሀሳብ ኖሮኝ ምናምን ነገር because they have limits in their heads for themselves. They don't think it's possible for you to make that possible. You know what I mean? እና because they don't believe it ከጅምሩ ስለዚህ like oh no I don't think that's possible ቢቀርብሽ ነው የሚሻለው በባል like ምታው አይነት ሰው ነኝ. You know what I mean? ይሄ ደግሞ like there is something in my heart. I know what I want. I know what I want to do. ከዛ ግን I gave someone like so much access that they decide for me now. እኔ ለራሴ ዲሳይድ ማድረግ ስችል እኔ ለራሴ ነገሮችን ማድረግ ሲገባኝ I gave someone access to actually decide for me. So I think as a human being ማለት ነው we're all born to make our own decisions. የራሳችን failure የራሳችን success የራሳችን experience life experience እንዲኖረን ነው እንጂ like it's not አምስት ሲብሊንግ ቢኖራችሁ አምስቱም ሲብሊንግ ተመሳሳይ ላይፍ ስታይል ሊኖራቸው ይገባል ማለት አይደለም። even though like አራቱም ሀብታም ሆኖ አንተ ወይ አንቺ ደሃ ብትሆኑ ራሱ like that's how you should experience your life ብዬ ነው ማስበቃ you should have like your own way of like living in this world. And I don't think you should wait for other people to approve your success, to give you so many ideas, especially demo like idea የምትወስዱበትን ሰው ለዩ. Most of us like ask advice from like the wrong person. እኛ የምንፈልገው አይነት ላይፍ ስታይል እኮ የላቸውም ግን we go ask for like ሀሳብ ስለዛ ነገር ማለት ነው እና what are you asking for? They don't even know it. ቢያውቁት እኮ they would have like applied it to their life አይደል እንዴ ማለት like sometimes ያው ትልልቆችን ሰዎች ማማከር የተለየ ፐርስፔክቲቭ ሊኖራቸው ይችላል የተሻለ ኤክስፒሪየንስ ይኖራቸዋል in life you know የተሻለ እውቀት አላቸው of course
ግን ደግሞ like completely different life እዚህ ጋር እናንተ dream እያደረጋችሁ you can't like go ask for advice that's right here እና you should know like advice ማንን መጠየቅ እንዳለባችሁ even ስለ ሪሌሽንሺፓችሁ ሊሆን ይችላል healthy relationship ከሌላችሁ ሰዎች ስለ relationship advice አትጠይቁ of course like what do you expect for that person to tell you ምንም ፖዚቲቭ ነገር እኮ ሊነግራችሁ አይችልም ያ ሰው ስለዚህ for like what type of person am I giving access to my life ሚለውን ጥያቄ መጠየቅ አለባችሁ ተሻለ like እናንተ የምታስቡትን ነገር የምታለሙትን ነገር እነሱ ማለም የሚችሉ አይነት type of people ቢሆኑ they could have been successful right ግን they're not for obvious reason because እንደዚህ አይነት belief የላቸውም so እናንተም እንደዚህ አይነት እምነት ይኖራችሁ they're probably going to be like don't be stupid that's not possible for you because that's what they believe and now you should have like your own belief related to this ማለት ነው I want to like add something ማለት ነው ሁላችንም የምንኖረው ማለት ነው የምንኖረው reality it's the reflection of our mind ብዬ ነው ማስበው your inside world is like a mirror like for your outside world ብዬ ነው ማስበው እና እዚህ ውስጥ የምታስቡት ነገር negativity ከሆነ full of like lack of opportunities ከሆነ ያንን ነገር ነው like realityያችሁ reflect የሚያደርግላችሁ so you're gonna live a reality based on your belief የምታምኑትን ነገር ነው this world is gonna like provide an evidence ያ ነገራችሁ የምታምኑት ነገር እውነት እንደሆነ ሊያረጋግጥላችሁ እንደዚህ አይነት ኤቪደንሶችን ነው provide የሚያደርግላችሁ so that you'll be sure በቃ this world is abundant you know if you're like full of negativity this world is abundant it's going to give you full of negative things and now if you have like so many positive things in your medulla this world is going to provide all the positive things in your life you know I read this there are two brothers or two people I don't know if they're brothers or not cuz again they're like አንደኛው በጣም ጠጪ ነው he's በጣም very alcoholic እና ለምንድነው ጠጪ የሆንከው ሲባል what he says is like because my dad used to be ጠጪ ነበረ my father እና ድሮ ላይ በቃ ከሱ ነው ይሄንን habit ያመጣው ይላል ማለት ነው so another guy ደግሞ ምን ይላል the other guy ደግሞ alcohol ይጠላል ጭራሽ ማለት ነው he doesn't like alcohol እና ለምንድነው በጣም የምትጠላው ሲባል is because my dad was alcoholic you know same background ነው ያላቸው ግን ደግሞ እንትናቸው አሁን ላይ ያለው ላይፍ ስታይላቸው it's two different things two different realities you know I think it's time to use like in your past story even though አሁን ላይ ራሱ የሚፈጠሩት bad things you think you can take them as a motivation or you know bad action አችሁ ደግሞ እንደ reason መጠቀም ትችላላችሁ it's your choice so your life is a choice so many things happen in this world so many things happen to everybody ግን ደግሞ it's how you want to live how you decide to live this world የናንተን ነገር ነው reflect የምታደርገው የናንተን thought ነው የናንተን ፍላጎት ነው serve የምታደርገው so don't limit your belief I mean whatever you have to do just do it for a better reason ህይወታችሁን በሚጠቅመው ወይ እና እኔ ከራሴ ተማርኩትን አንድ ትልቅ ነገር ሆኖ ትንሽ ናት ግን ትልቅ ናት you know for me it's big ግን it's just common idea የምታውቁት ነገር ሊሆን ይችላል as I told you I have like 2000 subscribers right ግን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው I had like 200 ምናምን subscriber ነበረኝ I don't know 200 ራሱ የሞላ አይመስለኝም 120 ነው በዛ እንደዚህ ነገር ነበረ ቪዲዮዎች ፖስት ያደረኩኝ I remember 120 ከዛ በቃ almost getting close to 200 ማለት ነው so I like one time I was sleeping and I saw a girl on TikTok ገና በጣም ተነስቼ TikTok scroll እያደረኩኝ ማለት ነው ከዛን I saw this girl she's like የሆነ አሁን ላይ she's successful and she had like to sacrifice ብዙ ነገር ያው sacrifice አድርጋ አሁን ላይ ትልቅ ቦታ ደርሳ ነውና የድሮ ቪዲዮቿን capture አድርጋ አሁን ያለውን ደሞ successዋን ደሞ like ያሳያል ማለት ነው መጨረሻ ላይ ቪዲዮና
that inspired me so much, and I was like, you know what, I gotta do something in my life. And now I was like, no, even the little things, they matter. Like I should decide ትንሽም ቢሆን I should contribute like to the person who I want to become. I should get closer to that person, you know. መሆን የምፈልገው version of me አለ፣ አሁን ደግሞ ያለሁት version of me አለ. So at least I should do something to get closer to a better version of myself. But I decided to like make a like study vlog. So that's the one video like ካለኝ ቪዲዮዎች አንጻር more viral የሆነው እሱ ነው። እና ፈተና ነበረኝ ከነገ ወዲያ or something ፈተና ነበረኝ ማለት ነው። So I decided like to like wake up ጠዋት ላይ ተነስቼ በቃ ዛሬ I'm gonna study ምናምን ብዬ schedule አወጣሁና so I stopped scrolling እና I started like recording myself እነሳለሁ ዛሬ I have plans እንደዚህ ለማጥናት ምናምን ግን literally spontaneously ነው decide ያደረኩት ግን because ያቺኛዋ ቪዲዮ ኢንስፓየር ስላደረገችኝ ማለት ነው። I woke up ያንን ቪዲዮ ሰራሁኝ እና I did it successfully. I mean the study and everything, but I didn't have like the energy to post. So ዝም ብዬ ቪዲዮን ቀርጬ አስቀምጫለሁ for a long time. And one day my roommate was like, she's so supportive, and she was like, you should post this, like what's wrong with you? And you have to do it in Gmail. You have to do something about your content in Gmail. And I was like, okay, you know what, I should post it. And then I posted it. ኤዲት አደረኩኝ ፖስት አድርገው እዛው ነው ላይክ ተቀምጬ ገና ፖስት እንዳደረኩት it got very viral በቃ በጣም viral ሆነ በዛ ሰዓት ላይ for me like YouTube ማለት እንደ ከባድ ነገር ነበር ማየው honestly like እኔ ከመጀመሪያ በፊት በጣም ከባድ ነገር ነው because የሌሎችን ሰዎች ቪዲዮዎች አይቼ ነው የጀመርኩት እና የነሱ ቪዲዮዎች ሳይ በቃ like you know በጣም ብዙ effort ይፈልጋል at least monetized ለመሆን 6 months ሊፈጅ ይችላል ብዬ ነበር ያሰብኩት so በዛችው ዊክ ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ ነው 1500 በላይ ሰብስክራይበር ኖረኝ ማለት ነው and I was really happy. I was like losing my mind. And what I learned from this ምንድን ነው I know I always wanted to be a YouTuber, of course, that's clear. ግን it's like already ጎሊን አውቀዋለሁ አይደለ እና ጎሊን አውቄው የማደርጋቸው ትንንሽ አክሽኖች ካውንት እንደሚያደርጉ ነው የገባኝ በቃ like ትንንሽ ኢንቨስትመንቶች they actually have በጣም big value in your life. like outcome ራሱ ባታዩት ራሳችሁ ላይ ያለው personalityያችሁ ይቀየራል. the more you get closer to like the person መሆን የምትፈልጉትን person አለ so አሁን ላይ ኢንቨስት የምታደርጉት ነገር ለዛ ነገር ነው like more close የሚያደርጋችሁ outcome እንኳን ቶሎ ባታዩት ራሱ ግን invisible ነው እንጂ it's coming and now you're getting closer to the things like የምትፈልጉት success ሊሆን ይችላል to the person you want to become ሊሆን ይችላል ብቻ just know that like count እንደማያደርግ ማሰብ የለባችሁ. if you really want to be like for me በዛ ሰዓት ላይ was becoming like a YouTuber. That's the goal. So I knew the goal ምን እንደሆነ ስለዚህ I had to like contribute ትንንሽ ነገሮችን so እነዚህ ነገሮች ካውንት አድርገው I am who I am right now. So what I learned is that even the little things that you invest that you do ትልቅ ኢምፓክት እንዳለው ነው የተረዳሁት እና በቃ እናንተ ባታዩት ራሱ it's like going forward በራሱ የሆነ ሪዋርድ አለው ብዬ ነው ማስበው. so ያኔ biggest እንትን ምንድነው like one advice ብታደርጊ ቢባል advice ማደርገው ነገር እሱ ነው በቃ the little decisions they change your life. and if you want to be a content creator, if you want to become like መሆን የምትፈልጉትን ሰው መሆን ካለባችሁ just start now, okay? even if the world is going to judge you, I mean no one is going to leave your success. ስለዚህ do it all for yourself. and now if you want to be a content creator በጣም ከባድ ነው content creator መሆን. it's not an easy thing because እኔ ያው you know I'm in the journey and I know it. so ብዙ subscriber ላይኖራችሁ ይችላል, ብዙ follower ላይኖራችሁ ይችላል, but just believe in yourself. invest in yourself. invest in your dreams. know your dreams ምን እንደሆኑ. be clear about it. have vision board. ከዛ በኋላ have positive energy. have positive mentality. have positive things in your medulla, okay? and now
I guess በጣም ለራሴ ራሱ ኢንስፓየር ያደርገኛል to be honest አሁን ያወራኋቸው ነገሮች my genuine እንትኖች ናቸው ምንድነው የሚባሉት I have no idea ምን እንደሚባሉ ብቻ anyways I'm really happy you guys ስላዳመጣችሁኝ ስለምታዳምጡኝ I love you all thank you for watching don't forget to subscribe ስንተኛ ጊዜ ነው ያልኳችሁ ቆይ እናንተን ሂፕኖታይዝ ማድረግ አለብኝ እንደገና ያለባችሁም ስለዚህ subscribe share to your friends and yeah turn on the notification button and bye